Askeki panternitaki kun hamas kaptasa hichuru take fútbol toqueta cambia tia una kautji. Masuroh Primera División de Bolivia, torneo clausura yang tahun hakim sana tahun nakaut Hawaii. Always di tamaka mago chusero aurora taman patip khiasiwayi. Sapa gol kurayan arani barhupau pakal tungga kataru centawayi. Uka masin always di tamak kim satun kasoktan puntum kepala saha kim siri cakan kas kiwa. Ukat aurora tamak patung kapeskan puntuni saha pakal kor cakan kiwa. Ukam atip khiasisin Julio César Valdivieso hani always di taman anatir irpiri paheti. Hak suta hewa. Ukam ipan aka taman anatirin nakapah wali tititaw kata siphe. Ukamaraki Universitario de Sucre tamak magolar wabira taman purap tawai. Nyari golah Universitario de Sucre taman taki upurin ha. Kuna teknikolar rumat hupau kim sakal tung kapiskan katar golu jantan ha. Ukam birusa Alejandro Melian hupau yatung tung kakat mak atam piapatar wabira taman tak golu jantan wakraki. Ukam asin Universitario de Sucre tamak tung kayatungkan puntuni sakat tung kapayir cakan kiwa. Ukat wabira tamak patung kakim sakal tung puntuni sakat peskler cakan kiwa. Ukat blooming tabak magol chusarwa Independiente Petrolero tamana tiptawai. Sapa gol khas Samuel Garzon hupau pusitung kapaskan kataru cantawai. Uka masin ka blooming tamak patung kamayan puntuni saka tungkir cakan kiwa. Ukat Independiente Petrolero tamak tung kayatungkan puntum kapara saka tung kapayir cakan kiwa. Hichuru tekek kim sana tawina kada kiwuthi. Nariran tawak kim sahay piro kaltani. Universitario de Vito tamak Wilstermann tamampiwa Estadio Felix Capriles tokanan atas kani. Ukat pesca haiputun kapskan kataruh Bolívar tamaka Real tomaya putamampiwa Estadio Hernando Siles tokanan atas kani. Ukamarkiu pakal arum cektanirok Royal Paritamak Oriente Petrolero tamamp Estadio Ramon Tawichi Aguilera tokanan atas kani. Ukamarkiu masurok Europa tokain huintat tamnekakan at uyapre. Niya sa La Liga yang tawin Barcelona tamak kim sa gol chusero Elche tamatip tawai. Premier League yang tawin Wolves tamak kim sa gol chusero Manchester City tamama tiphiasiwayi. Tottenham tamak sohta gol payero Leicester City tamana tipawayi. Bundesliga yang tawin Augsburgo tamak ma gol chusero Bayern Munich tamana tipawayi. Borussia Dortmund tamak ma gol chusero Schalke 04 tamana tipawayi. Hichurok Europa tokain suma itat tamanakaha antamak rekiniwa. Nia sa La Liga yang tahun kim sa Hypurok Atletico de Madrid tamaka Real Madrid tamampiwa Estadio Civitas Metropolitano tokanan atas kani. Premier League yang tahun pakal alorok Brentford tamaka Arsenal tamampiwa Ketek Community Stadium tokanan atas kani. Serie A yang tahun sohta alwacik tanirok Udinese tamak Inter de Milan tamampiwa Estadio Dacia Arena tokanan atas kani. Ukarok yatung kalwarok Monza tamak Juventus tamampiwa U-Power Stadium tokanan atas kani. Ukat pa haiput pusitun kapaskan katanakarok Milan tamak Napoli tamampiwa Estadio Giuseppe Meazza tokanan atas kani. Ligan yang tawin yatung kalau pacarok Olympic Marseille tamak Rennes tamampiwa Estadio Stade Orange Velodrome tokanan atas kani. Ukat pa haiput pusitun kapaskan katarok Lyon tamak PSG tamampiwa Groupama Stadium tokanan atas karakini. Ukakiu hilat kuyakanaka ya korkama mahach aruntawi takan itaki.